Hadian balami kajing kenthot na kiseng bahalang na rilom garo, ba kajing persya jong kiseng bahalang na rilom khasi jaintia ya ka roster maintenance policy, kan sawan rai kajing ngoper jat benrio hapo ke jela Meghalaya, u Presiden kahinyo trap youth council ulat takranting e da kabaong, ba nadok menno la ya day jingmut, hapdeng u khasi baru garo. Ya kani uba Robert Karjarin, ulapan pau syakilat patai kubur, hadian bola dapat kendu ke Menteri Sarkar kepada kami ke tenat anjong Sarkar jela ke Dr. Amperin Lingdo, haka jinglet pan ajing mut halor ke roster system. Nadu menol ya de jimut garo kasi. Nadi bagi de jimut tikim ya pihak higanya ka ya kasi jentian garo ketika nadu 1972. De bagi pihak jimut kan basadon lah jong ro. Kat bakari India barak kawai ka don betang ka ST kategori tang mekhiat don ABCD kategori po ST. Ladan saya kata kajing ada jumut hak budi buat ke reservation policy. Dadi gi bede jumut tikila ade benwara bet ST kategori nadu pesedang nadu 1972. Monu pa penhiper jumut kata ada jingkeli. Bakadon ke jinga per jingmut na takadau ka sami kan dengan polisi ru. Dadi bakam don jinga per jingmut tinadu 1922 te kala ade bandon berkampanye kategori kumbalong ki wigi jela. Let hapo Asam ki don sibun ke sti ka don betang ka tribal reservation policy let ha Mizoram let ha Nagaland let ha Keleng ka don betang ka ka schedule tribe kategori. Ni hang ni le schedule tribe ru combine bo SC nalor ka taru de kharu la wan apply ha kategori garo lada kindang garo bat kitip ya ka riti dustur garo. Tapi ini polisi naik kum kata, mo, ini polisi naik kum kata, layu polisi ke bakhalat tam tega, aku percaya. Tiada ka Sarkar kam review kum yang kata kategori, kum yang kata ka polisi tikin le yusu ben. Tenri ke basungsi kum boong pihak Jakaba ucap master pun take note ya kan ni dah ka boong ba, okey ya ka suggestion jong pingin take, ngin persyang banyak keren biang Sarkar ong panon kili cekut. Katakan ke basungsi kata de ka ba arpat ka ba nga kwa keren kelong bahot na kaliang kaseng ngin melak reban ong yano ba nai keren dot kubor dan nai ai baro ki nong song sidong ha ka jalam khlia baro ki seng ha ka khlia ka kidon la ka jong ka hok ban keren mo ki ta ki seng garu ki don la jong ka hok ban keren miru ki don la ka jong ban keren ba den ru don la ka jong ka hok ban keren rei tanggawi ke bangi kwa kalong ba ladang yo ya ka Sarkar badan cikit klik kalong kan khot ya kita barok ban klu jumot ke ki garo ki senggaro ki kwa banong yu khot lang ngi kwa bang yu khot lang ki polka parti ki kwa bang yu khot lang ya kran hang ta kan om dekin ban ong ba kielit no sakut ban banele no kat bomon om dekin ban thet kti ti hok makiru ki don la ka jong ka hok mon keren ka basungsi pat ki ong ba kidon ki parti mo ki ba kwa ban yo political mileage nang ni ka bangi kwa ba kersai ka don gawi ke parti ka ba yalam do ugaro ka yo khat prasit na gawi ki cakap kata kam dik accident gawi na kita wadi roster di menu ba yo political mileage na ka roster ni i akibat ba ban bishar ta menu ba yo political mileage na ka ni ka roster ngila de yo i ha ka election result tina ta kadau kolong ba ni kentu ya no la ke di kiseng garola ni ke di ki seng khar ni kino kiseng long haba fikren kalong ba hot pidon ya ka hok ban keren ngim la ban khang ya ta re haba fikren sngobha pet di ya ki jing sisa ke shubu mentamo ke jingkeli ke bangi kwa ban keli pelong garo kalong ba lada maki ki don sau khalai persen ban mangi don lai khalai persen ngiju ka ju ka ba pin sngap kata ni jingkeli lada maki ki yo nyo 4% kim yo balit puli doktor dan engineer bat mangi ni yo 100% kim yo balit puli hatu pin subang katakan ge jingkeli ke bangi jingkeli hari kata ka jing pher je mtu tinggi la pher lupa na do basdang kita lada don manu balit syakut kum tha mtu ba ka kut ka penduk pendam ya ka resolution policy ya ka bam don ba kuat ban penduk pendam ya ka resolution policy ngi kuat tang ban baha penjana ya ka ngayu ki political party statement po house ki kwa tang ban penbahabat penjanai ki ong ban review to revamp ka khlom ong ban strike down nobody has ever say to strike down ya reservation policy ki ong tang ban revamp and review tang ban penbahabat penjanai bang ki kwa ban yo policy ka bawah ta
menu bakwa ban butsa ya polisi ka bom ya hap ka bano silem ngi syong ba haba phiwan ra ya ka jing ai bha lada phiwan ra ya ka jing ya ai bha de ban pensyong norim kat kum ka jing bun pat ni khlamom ban pendu ya ka revision policy tenre uchip mastal bun burom jongi kalong uong pan ban khile sei ka sari tigalong kani ke ke ba rajisngo jongi kalong ka ke ba lada kal lechi shahi ka sari te monu bandu nong monu ban yo nong te kata ka ke ba sungsi en ri wat la kataru kumbang ong phi ngi wan mata kasngi no ble ni kwa ban sim ya ka benta kum kiseng bahalang ban yatai konstruktif tenri la dangi kwa ban su yat no be chai ka sari te monu bala berkhang ta lani menta yo don ki khun samla ki jongi ki bomla su ban sha ki le chai ka sari te kan ja ayu hai ka sari te ya kata tinggal latip saya kan ja ayu ka reservation policy jongi tenri wat la kata sa hisin pat ni ong yo menteri rang ba pasung bah bensim kia ya kan rekam nginom penjerong ya kan rekam nomor yo kapoi penban sa jinga perjet riu nomor ngela her lupa kabar pat kolong ba yo kayin ka syari ka le kumno tisim cikit kli mapi kum menteri rang ba khot ban kran ya kran ya ko restore ya kran ro ya kata ka jingdon kam ban penbahaba penjana ya ka reservation policy tenre la dom don lachu ban kran te ka poi be atli ke benta ko mo ngapi ke jinga ki pa ba ane ke sari